porcentagem sem pivô será seguramente das maiores da história. A jogada por Machado é um gol espetacular, bem, que pontapé fulminante, que bomba de Machado, é um gol sensacional. ¿Quién cara Leo? Se viene Díaz mano a mano con Díaz, de caño, Díaz, golazo. Квартиру Сябер! Нічого собі! Оце так шедевр! Оце так шедевр! Praia Clube. Lançamento no meio, que golaço! Gol! Poi passa su Pina, il doppio il piattone, 3-1 Roma, fa tutto benissimo, Antonino Isgro. Se ríe la fama para su compañero, venía para el número 2, venía para colapar y gol. Martínez, bajó en la presión, Martínez, el giro, el rodeo, de un lado para el otro, Martínez, un botín en el camino, que importa con la media, la paz. Perdeu o Carioca, que isso, que qualidade, hein, Carioca? Total isso aí, ó, com certeza. Comunque a giocare offensivamente, prova ancora, ha segnato ancora Davalos immediatamente 2-5. Allontana Italiane, chi? Lucio Avellino e poi Turmena segna il gol. Saako Kulla sen jalkaan? Olahti. Hyvä syöttö Peratilta. Hyvä syöttö Peratilta. There you go. They've got the equaliser. He's Rafa.
nossa transmissão. Carlão! Gol! Balán tira hacia adelante, Ronquín para que venga de frente el número 10. La lleva Valentín que tiene un caño y entra al área, juega el medio. ¡Golazo! ¡Gol! Vivas jugando para David. David con la pelota, la pone arriba David para la subida de Viva, el control de Viva. Y vaya golazo, golazo, golazo. Vaya golazo de bandera de Ruiz Mateo. Pónganse en pie. Pero qué locura de goles. Laittaa Lilja kyllä sitten Manetojaa Sumpille ja Jakosenkin Sumpille Voi herra jesta sentään mikä maalipesä Lilja tekee. samom početku izvrši gosti, brzo se to vraća, druga minuta, Vanja šalje loptu iz kornera, Kustura je propušta, Romeo Sušac je na loptu, silovi udra. Prova col destro e la palla passa in porta, arriva il pareggio del Cosenza, 5 minuti alla fine, la firma ancora una volta il Kevin Arrieta. Sabe que ele saca ali, só que aí teve o desarme. O desarme não acertou. Aí conta, né, Paulinho? Esa central la dejaba para el capitán, se viene Martínez saliendo por la derecha, la tiene 10, la tiene Ríos. Encara entre Barca de Álvarez, que tiró el caño, mirá vos. Se venía con la pelota Ríos, qué crack. Nyt pelataan taka-alueelle, TPK pääsee hyökkäämään vastaan, Savikko Nevä, Savikko tulee laukoon ja laukoon vasempaan alakulmaan, Veeti Savikko. Marcação, bonita jogada do Gabi, passa pela marcação, bonito lance do camisa 80, devolveu o Tom, Gabi! Gol! Golaço do Campo Mourão, cara! Ele começou...